Pemirsa Sabeh deres miwa angin barat antuk kecepatan kantos kalih likur kilometer per jam ngawinang mekudang-kudang bencana. Anutin saking data sani kepupulang oleh BPBD Provinsi Bali sarang BPBD Kabupaten Kota sejebak Bali. Keuningin wenten kalida setaru runtuh, tur wenten asiki genah nampenin tanah embit. Sekretaris BPBD Bali IGD Agung Teja Busanayadnya Mausang, pengrau sasih kaon merupa sabat deres miwah angin barat, ngawinang taru runtuh ring kali dasa genah, ingkian sia genah, ring Kabupaten Karangasem, papitu genah ring Kabupaten Badung, sahepat genah ring Kabupaten Jembrana. Lianan punika tanah embit taler kepanggih ring Kabupaten Tabanan. Nanging saking kuentenan bencana inucap, kauningin nenten wenten krama sane metatu utawi sede, ingkian ring kerusakan wangunan memocol kantos 3 juta rupiah. Ring tengahing pengerau sasih kaun inucap, pai ketandani ngaptiang majeng samian krama, mangdane waspada ring potensi curah hujan tinggi saniside ngawinang blabar, tanah embit miwah taru runtuh. Sahe maut sahe ngerakse palemahan miwah mersihang embahan toyane antuk nes risiko banjir. Kramat talersida ngubungin BPBD pinih nampak yening muatang wangunan darurat. Pinaka pangupaya sinarengan ring sajoning nampenin potensi bencana, BPBD Provinsi Bali nyarengang samian krama Bali nincapang rasa waspada tur aktif mepenampen antuk mitigasi bencana. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.